ama into no A2. But proud to that, your boy almost in some moment to the bomb kai. Your boy, many small assembly for car and near bomb kai. Assembly in 9 moments. A handful, and your opinion leaders are war. Yamamoti, you call house to house, Manese in Zoo Tobiasun. Levels now started rising into possible say a best delay at any time. Into Omuntu. We are sure say Ebumu will go, but still no, we had people still there, like it's been all the time. And the monitoring since I started spilling. No, I'm as at this morning. No. In Tinti as a body behind the whole say Bibia Kosuye. But I reckon one about a month on Kai said meteorological department for Amaya to say there'll be more rain. And we still are spilling. And now let's just say few more now. You need to get your mobile you can guarantee say almost 50. It's the best thing to say prevent lives other than wait for any eventuality to happen. Yegusu. But the minute I said you pay 4 kids at maximum level, and so now just a precious woman and yago cry. The best I'm up for what you're Musha Mumbai now, Monkutin, Mukutia go and so now, no, the Kanya also to because precious a woman soon anointing. It is a good year go now or threat of Flipicacana. Or told soon no car for a pressure never no Pinocqua at your house. In just say amount for the Omon no Munto Mombafu, or Mumpini for couple they shouldn't go near, or Momo cross a bridge and another can now Munjago bridge no soca, or Mon it's a Bibia, among crossing and 10 now among they shouldn't go anywhere near the river because they're very, very dangerous. Yeah, yeah. Stanley, a sadi panayana is pillage no bar, I affect to mono. Mimisa said. Omo ho kwan so motere bia motena no omo ni ho kwan at all. Unfortunately no, yeah, as Ghana Water Company Limited no you need to I best stop home so me see one now a municipal assembly no na e o masede say omo make sure that the buffer zone for the course of the river no is not encroached on. But as to whether they are doing it or not, no, I can't really tell. As to whether they are issuing them permits or not, I can't really tell. But it doesn't lie within the remit of a Ghana Water Company Limited, seven stop home. What we normally do is say, you won't say structure they are springing up. We inform them, say, their structure springing up, please do the needful. And as to whether they do it or not, no, we can't really tell. It's near Bomma, near Bomma, not more for so a man. Nti omo behwe na amafo if you hold more to forestall any eventuality. So man yes na them fa the how ka sepa and we na Ghana Water Company Limited na e high na ye bohu ka ye bohu devo ye house to house na ye just say India na e amfa how ka sibia bia. I see. I see. Right, Stanley, anope yenso dase. Ghana Water Company kasamafo na twetwe nkomo no mintie the bokrata kasamafo nso Adwoa many nti mbesa so metwere tan mara bisa de se di pana se omo wo ho a se no ane se ka chom se mo bia nso because ye kotu se nsu atwifa obi so na owu a se do so ya asemo ana tike ya asem na se o mai mu de niam bebre na ye nti asiu niam bebre na tike wudwen ho ase unhunu sebi nyansa bi ewom enso yade ekoso asam na duwa ne kan de menya word fufuru bi amfa ncha na no what time achi ho yo tike na me twaso daily graphic mu na ora lanche amaten so de bokrata graphic de ababetu dwa se na no akromfo akono so na enye no nkokro no bi nso sa kwaso amanya krobo rural bank ye no nso aprosifo ne akromfo no di etututu si ani ewi ase am Roberts ne ba ku wuye kojo to atoemu ho no mu a miensa enya kwan adwane ye enti robbery cases ne ye mienu ana graphic e de wasem aba no rural lanchamatin de no si kwa benya district police na asem ne hye wo mo ensa o si am Roberts fo ko rural chamatin so ni fie West Legon e wo Accra no one na busuafo nyina na wo fie na no memne da yi e na asasemi esiye akromfo no wi a mobile phones omo efa tablet omo fa laptop computer any sika de omo ntimi anche ne dodo
na ne ba bema orala chamatin ba ne din e de Victor chamatin ana se dwofo bi san say asuo ya se asem no akromfo no ba no omu jojo omu yem no se de bi me nka ho hwe se asem no sha prosifo nsa jo se de aka no wadane ama prosifo ama wo mo ankasa ya asem mu hwehwemu na wan pepre ne ho ankwaka asem asabi ense se woka to on de wan kasa bi santwafo omu free graphic si omu ye se nkomu di prosipani a sam no won nsam be kasa eno nso mo nsa nka no nanso sa area hofo no ba bi orala chamatin tie no hofo no bi ka kire nsantwafo se anu obesini jojo wo mo pa se ne se ya buru wo mo se nso ye mo dan yo gidi se omo ye omo nyema bi ana ensem fatansa na wo sesa nyema no e de akro eno no na graphic say manya krobo rural bank nso e wa eastern region amanfo be kacha prosifo anadwo no mienu ne fa sa kromfo akwa rural bank wo ewia nyema prosifo so mo ka no mo ko patrol dada ten omu jimika mu duo ampani ampa kromfo yi na rural bank den mu akukuru na prosifo se ne de mo boa eten ne titan omo to na prosifo ato na kromfo no ba ko da fom kikra ene kojo to ho wan kasa bi okra miensa kanso adwane ye na enso kra no graphic chiemu a prosifo nsa kan matuo ni omo niam bebre etuo bi won mo oso omo nya pistol ba kon womo enya pump action gun ba kon etuo aboba be se ensia na womu ba kon so etuo aboba hodo na gumu afen so crowbar any screwdriver niam a womo di boop no nani ewia niam no omo di nyina bi kwa ma prosifo ensa kan de wo ye ne de omo di namu na akwa hye fridge mu a na graphic ebo eho amane tike adasa me jama o ai koso na koso you where am me copy times na there me copy 16 or graphic me enu pe bi wa say na me fa nto aso na do dan kwaku fo de ato dwa say nyame na dum no be di Ghana mampani a sakro no pa na ba mu de ene ya wo boa eto se wo a wo ye politician wo NPP amanyoko mu a wonu se wo de wani abre boa na na mana campaign wo wani abenya minister di na abenya minister di abatwe sika gogu abrochie bank ya wiye sika ado makogu school abrochie wo didi mu ofu e kakraka ene sesa wadwen na ba mu pa so no ye mampani de nya do obi abenya kwa wiye sika e wo aban mu adie na akufu ado ne ka asem no nti akromfo no ntuom hofu nti ya ma bi adwen hu mienu unya $1 million bi yangu baby ya me say adwa say ya ma bi adwen hu mienu say ya ma minister ni bia say oba no ama bi no adwen hu tutu sa eye me ana anje say onya sa aka asem na kire wa wi aha yo think graphic is sound ba ku bia ba India mampani aba pro e wo Ghana de nafua mienu ana waba bedro de din ade orura pranap mukaji na o cheso bedru ye no yemhye gina bia Ghana mampani abedi akire ene abamu mpanimfuo bebre na ekohia no kwan enya Ghana nko no oba obesena Cote d'Ivoire ene Namibia weyi eye nsembin mu graphic ene ode ebae na tike to aso wo the Ghanaian Times a wo the orala chamatia asem no aba betu edwa ene wo the India president orura mukaji aba apro ha se nso wo the nasem no aba na no betu edwa se akromfo yiremfo bi akuprosini ewo bonafo mantemu na no memre dai anopa yakwachi nipa no obo otuo no na ne di okuprosini constable Frank Klu sa robbery attack ne koso obantema ye kura bi a ebe Kwame Danso e wo bono afomantemu kracha yakwachi ni se wo wie no dwan kotani fie o Kwame Danso e wo kura bi e wo honom na ne din ade Samaha Zaki anase chief malam the guy name no 34 years aprosifo akọchi no the obokrata yi san e de abetu edwa biewu wasi aban gina tuko ye cabinet won wa bedwaku a aban no motena sefa dwene e wo oman ne honom wo mo do mo nsa hwase agye atum se sika $97.5 million o ma approve se sika no yemfa nko ye kumase dwakesiem central market o mo pese o mo sesa no ye na abefo market pa modern market e na fe kumase kejetia project e koso no se sika no ni tia ne chemu phase 1 phase 2 ni fa to so mienu nie aban gina tuko no agye atum do nsa hwase se sika no yempagya nko emfa nko di eho dwuma na Ghanaian Times di BEC nsɔhwɛ no a ye tre na ka ho asɛm sesia no wo de ho story kakra aba na tike wo se sa BEC ya we se kwampo do se wayek na efri ase enne omo ye tike BEC ya na wayek we BC se wayek na ebi eye na wayek for na ehwe so
We was basic education certificate examination. Okay, why you for is good. We are confusing me. Was say the whole Ghana, young kwada no much no come nyina do bomoa. A year 461,012 candidates and omotro. Enipa empim ahanan aduosia baako ani a kire dumi no the whole Ghana. Na tike emema etro no mu mema no aye 239,963. Memu a ewo mu no empim ahanu aduasam kono ahankono no aduosia miensa ena maya no soso ye empim ahanu aduonu baako ani a kire aduonum 221,050 tike nche se memu anu do so se maya no okay dem ka se de we ye bo amankama no ensusu apagya na nka beye ase na se mutwa ye afidi asesa ene ya teka tike osi enipa a wo mu asabi wo mu ani afira a wo mu twiro bi no wo nam nipa aduonum nso 57 omo nyina etwiro bi na wacheche mu anti ne nkontan de gumu bebre na emo wase afidi anya ne sa afrase afidi wo so bewie mo bebre pa enti BNI tete fufuo no ankasa pa mu wo mo ewo mu bi na fe su prosifo eka ho bi na wayekefo no soso eka ho bi enti afidi wo mo nyina wo ti ne prosi ne gina ho na teacher gina ho na vigilator gina ho supervisor gina ho obeje kwan ba faso a obetimi awie mu we na ye nua bobo kala tike na wo twa wie ye ne eja no kwan mampani ma ha man kasa kwa yie na se bi na afi aban mu mpanifo minister ohwe agudie ho nsem so omo nyina kwase ekogya no kwan Ghanaian Times Adwoa Yeboah New Crusading Guide front page na semo brasem you be media no clinic no campaign chief declares in community page 3 and 10 of the New Crusading Guide yen krokra mo say the chief of Buabenso Bua Kwahene Denchire Nifahene in the Ashanti region, Dasibre Udra Kenten II has expressed concern over the poor roads and lack of clinic for over 2,000 people in his community and has therefore declared no clinic, no campaign. Okay, so now she said, when am I make campaign? I don't know. Maybe the power. If you are the politicians, okay. I who banner clinic crowd. Exactly the ticket to think. Oh, big good. Na so waka saade a nche se oni NDC fo se NDC na ewa aban mu ana se jo mu kwa na epe akunya no nti opposition fo nso kwa betia be secret na kra mo opposition so ba na wa kire wasa se kra be so yo abusia fo we eye the Democrat the New Crusading Guide na nasem ode abatu dwa no tiki we say yen kan kofo nhwa sunsun ameboa wasi wahini bi si afidi yenye ne sa frase wo ya abedada amanfo na monto abama na monto abama mi a me be yemo kwan amamo me ba be si school amamo me be amanfo to aba ne ya fewu okwa wonsi ho builder na osi afidi be sesa wasi wahini wo buabenso anaso oye abu akwahene wo denchi oye bu akwahene esa denchira nifahene wa santimantemu da sibre odura kente otosomienu ono no wakase wose amanyofo dada Ghana fo acha o madada o macha papa omuti omu ni baabi asabe obi yare yade ne bekọ awoko obi a baabi ni ho enti afide wo politician wo ba na nsi ho na se yanya clinic na ma wonde a anya do mbeto aba wose nye no nko se ne buabe nsukuo no eho ka kwan asai afa wose clinic omu ni binti amanfo wu yare bi ka obi anadwo a ansa na wontoto mu amfa ne kokoro kese mu no na de besi anya sie wi nti wose afide wo mo afia enie wei eye ho asem a Democrat the New Crusading Guide ode abetudwa I just saw him over last week NDC edio mo 24th anniversary our mama awards no yes to Daily Democrat nothing but the truth at the pictures about Mampani that JJ Rollins Mampani that JE Mills Mampani is foforo John for me and so so and apakwesi abesoso and I feel penny so NDC at 24 heads for faith victory and so ABP or Hase you no wants maranya yeah abusiafo ye to aso ewo Daily Democrat the Democrat e mo senate ike ka no na no wokai emfrinsia duonu 24 years ni a wote amanyoko yi eni to mo nam so e de abasobode ma nkrankra bi a wo mo bre mo gya ne di adwumaden e de boaye eni de na no de o mampeni dada Rollins we de boom bi empie ho wo kasa na manfo ata o maso pa akomko akantwa ho
we de wa ma bumbia eti omo de abasobode me man no chese omo ani hwakwan a wo be pere won kunim di a etoso enum we eye ho asem bis ho asem a wo daily democrat mu na mami Helen toso ono ye framante musofo no wo ka say wo si president no enye matrai makwa no ni me koso ma hwe me kwa kwa metimi aye a etu wo ya hwe na wo hwe no wo mfe no mfi so asan bidina na me prema mpani bia no pe oba bitina na nya nkora gro na yedi ho we daily democrats ajo call you him be call the find that external debt payments to hit 2.5 billion cedi depreciation and commodities price fall to blame, page 2 of the finder. Now, 50% depreciation of the cedi against the dollar since 2013 has, as well as the fall in commodity prices, has increased Ghana's projected external debt payments of both interest and principal from $900 million to $2.5 billion this year. These two factors have added $1.6 billion to the projected external debt payments in 3 years. Indeed, says he did not banks will collapse if $600 million BDC's debt are not paid. But this so Adwoa. We be say be Umia. Ono ngada no jumu. Ike na say na no edin. Say when you abre be pe mampani akonwa ne mampani abe de eche dibia. Say o magana forty on count me nyenda asem si de on pekasa. Na uchinchin Adwoa. Na uchinchin say de omo campaign so mo sesa no say na na mbengu ano so nam nifa. Na jinkro fufufu wo mo. Udware nkrofo ma. Okwaye. No pure water. Asore mfre okra na agina ase. Na o hye nkom. You the worker talk can free me the finder. Now the finder say Ghana sika siri no ahwe ase na ho ode no aba fom na se wo hwe sika no na ho ode no so ate efa hwi enti say the man ye ka ye de no ho asam ka no ayede pa wasi ebesi afi 2013 na mo say ye sika sidi na ho ode kwa fom dollar ne ba be agina no eno no sika ye sidi ni ntimi matche dollar na ho ode no esese ye ka ye de ane ho emfam tumu aye tua ukwa besi a utua sika bote no ankasa no wasa tua ho interest aka ho enti wasi ye ka ye de ne ho emfam tumu no nanka ho ka ne gina $900 million yanom sese afro abegina $2.5 billion yenso ye den so ye betua ho asam ode abetu dwa e wo define dem no eno no na one kamba ana wanya foforo wanya daily guide na daily guide dey me say nsem ekeka ni nyina ewu na na say wa me hu se wa hu show biz aboatra graphic show biz minimi enti aboatra what did you ori efe so montra eni Adwoa hwe so montra tike nipa na odani mu no hu ahomte o kana asma tike say o ya hwe yi ya montra na be fofo bi wo honso so awaka the worker daily guide dey abetu dwa say owura kwame adinkra say de ono so wasen firi ba anko odwane ba ho no asan pe be foforo dey nani akire na fe amrobri e ko so ewo manya krobo rural bank ayekum amrobers ne ba kritike ni mfoni da ha na sa wo hwe enade a omode ko ye ne ho kroba ne ho awan de di bubububu punani ani atuo ne niema ene da na ono akasa nso wo hye ne jeans ne t-shirt ne abɔ ne tuo na tim keje oda fom na emoja na tin wo dem kaya ne mfoni e da ha sei enche se ane obedi boni atena wira mu de di papa na tena fie ho asem aba beto dwa nso so no eno no na nenso de yan kase nua kwa mi jokoto wotwa ne mfoni e de aba o si ya chase ni out mini ba bi ko ya chase ni out ho asem e wo daily guide de bokrata no emu kwa me de na majesi ne ye sere ne ndi hu nkomo pa di nkra de cause na no me de se wo dwam atenka pa ma mfo tenka enti na jidi se di enti no ko menye ne so okọ bia na dada kra iwi amefre no okay na Adwoa say say unim so boy Euro 2016 wo pe ball David me say ni echi ne amfo work team wo da wuni bi David abena me twem obi aba beto me say moto players me twem me abeto me as supporter yen ba beto say usika mu odu dia yen Liverpool abeto na mo manra no ball akansie bi e koso Ghana ha ndie me hwe bi okay okay ana me say me twem ni madoba na bisa say hwan ne man beto national anthem no ene wa bench bisa no
minimara se na nka emso medu stadium one e free akra no so mra so nim to a wo mra me so mic mo to a na na enye me gidi se enye akansi asabi nkoda bi na esi na edidi agro se ye fun games bi dia ene nka enye hwe na mo akansi na na ekoso no pa ne mpanimfu na etete wo ambassadors no mo ne yi na akoda no ebe so microphone mu tk o ya akoda ntia ma me mpese me ka ne bebre na oso opagya anwo no ba ko na brofo no ba ko ti no o de to fom na o twa so na ho ye yie no san ma so second one de otinko anu de ko nti ende ode akokoduro de kokolie na mjidi sa ken sete sa na senka hobo anu kikoyi kaka sa bisen kwada bi wo ho ne seso ebetimi ato ne kama bebre and da ne se so de ye mpes ye me say we ani mu gina onka bi na o me ye dia boy in fact emu words no kra was sign bi na so tike won say se bi o ya kwada wo nya pani nti se so hu ne mobo so kakra ebia ne yam hye no okay and yem fa ne se yem hye no na tike de obokracha de informer me say wa hwe wo de a ai ye hwe papa bi de ni mo hwe de wo ye was it a shipyard boss sacked na papa minimum say esu ankasa na wo sun idi a ene meka chense amonta nsu fi se nanim ni sun hada nko papa na fe so mampani mahama say mo MPP mo na moto owura makmenu na owura makmenu say NPP fo na boa padi do mo manifesto mo de manifesto no ba na NDC fo ahwa so copy follow no ma hwa me so hia me no ma hia enti afidi o mo so ni ate o mo fa manifesto ni ma do mo betwen last na NDC fo do mo de yabansa ene no mampani mahama yi ano se ka cha asem be na wo ka no mo de munya abotere mo trase na NDC fo de manifesto ni be ba e ma mo NPP fo mo hwa so akopi bi enti ho asem na da the informer enim say be wi wo papa nanim me hu na we su ana se eti ana bibi sa se bia wo de wo ye expert oni pa ni facial expressions no wo timi hu ni ye me go su ana ya me go su ana se I wish say nke betimi di mfoni na bad say ama manfo ahwe papa nanim ni su ni tike enye na mu asem de tu ni pa ye nhwe nanim fe ne na yi ni de asem ni breba na ni breba no mo so anya hwe picture bia mfa ma se we so o se asake ni tie obi aya asake de sa photo yi ko picture na ne match pa okay is enya ni kasem na de enkra biem asma be kan kra mrefi eni maba na mera ofa na tike mpacho ansa na mera ofa beba no ma me fa belated happy birthday nkra emma Mr. WK Adwoa Adjei Mr. WK Adwoa Adjei ote asofa no wa asofa Presby church aya love congregation na anu yi na onya 70 years oya papa pani na ni fie ni wadua koko ba akope woni fie na mo nti wutwa mo abose koko no ba akopa abre na abre so na sense adua no so ya na me kondo pam pese me kote na so ade na ba akopa ote obi abi hu se afiri ho wono ate antino enti Mr. Adwoa Adjei ene last week na odi birthday wo ba ene wabusuafo na oyire no mu nyina ase omo ema otiri nkote nyakopon se oma nkwatente tike yento aso ya